I ljudi, dobrodošli novi klip. Danas ću vam pokazati kako najbrži i na najlakši način skinuti Slender horror igricu. Znači 100% će da vam radi. Pre nego što počnem ovaj video, želeo bih da pozdravim Pro Daz Minecraft, to jest Lazara Pavlovića, to je jedan moj dobar drugar. Pogledajte njegov klip, novi je kako editovati klipove u Campresa Studio 8, znači da se mi vratimo na našu temu, kako skinuti Slender. Sve što će vam trebati da odete na ovaj link, ostavit ću vam link u opisu videa, radit će vam 100%. Idemo down Vlad, zauzima vam 55,4 megabajta, znači mi ćemo sačekati kad se ovo instalira, ja ću stopirati video. I ljudi, evo pri kraju je, znači pri kraju očitavanja, tačno 4 minuta treba da vam se skine, tačno 4 minuta, evo ga, gotovo je, samo sačekam još koju sekundu i gotovo je. I stisnemo na to i otvorit će vam se, ovako će da vam se otvori Slender PS u zipu, WinRAR kako hoćete. Sve što treba da uđete je u ovo prvo Slender, ako vam je kompjuter Windows, idete tu i ovdje sve što treba da uradite je da ekstraktujete. Sve što će vam trebati je da povučete crticu od ozdo, znači od ozdo povučete crticu, idete ekstrakt to i sad će da vam bude gdje će da vam se sačuva. Evo mi ćemo sačuvamo lokacija disk D, user, Fujitsu, downloads, tu ćemo mi, evo ga, tu ćemo mi da sačuvamo, idemo ok i ovo će sada se ekstraktuje za možda nekoliko sekundi. Sad treba mi to da nađemo, kompjuter, lokacija disk D, user, Fujitsu, downloads, pošto je meni Fujitsu laptop inače, evo ga Slender PS Windows, sve što treba je da uradite da uđete ovdje, ali ne znam, nekima će se pojaviti ovako da odmah krenu da igraju, a nekima će da se pojavi da instaliraju, znači idete run, accept, next, tako dalje, da ne nabrajam. Mi ćemo ovdje da idemo rezolucija 1366 puta 768, fast, simple, ovo vidite dole simple, to vam je ekstra, znači input, tu su vam ove bre, kako zove, ove bre kontrole su vam ovdje i vi možete da izmenite, ali i ne morate, većina vas ne menja. Tako da ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se vrlo uskoro u sljedećim klipovima. Ćao!